Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kok Maweni versus Kok Uskotin. Bathi-ke we guys sibabangani. Mina ngihlekiswa abalandela le drama le ukuthi phela thina bese sivimvile sifuna impi siwuthimbane. Kodwa-ke waba khona yini umehlo ophathwa kokusikhutheni noMaweni? Ngoba bobabili bafika nama-TV shows baqamba bona mangakuwona thina sayitshela ukuthi bayayuzwa because beyizangoma beyinyanga beletha le following yabo eningi, kanti cha. Kokusikhotheni wayishelo yena kule show eku-Showmax engikuhle ukuthi ibiza ngobani igama le show, wathi yena lento yo-husband ababili wayiqamba because ebona ukuthi izoba ne-chaos, izoba right, izomlethela i-fame. Mase siyilandela lento kokusikhotheni wayefuna ukuba famous, wayefuna i-fame ngokuthi athi-ke kuno-husband ababili bengekho. Wacela kumngani wakhe, ngibona ukuthi uSibusiso umngani wakhe wamsiza. Yakho kusikhotheni ngilo 1 2 ugogo Maweni lapha yaku-TV show yakhe wakhuluma ngamazambane, wathi lawo mazambane angazenza amazambane wegazi ile ndawo leya kwinto le ilokhunja yomuntu wesisa leya nakhe. Angifuni phela ukusho ngegama lesingisi bazongixosha la kule platform, nalesizulu futhi liyasinda kangilikhuluma amazambane. Wathi uMaweni ukukhuluma namathosana akhe, angazi amazambane lawo niwasathatha kanti kwenziwani lapha ekuthoseni. Yabo nje bavele bafika nezinto ezixakile kulama-TV shows abo. Sabona ukuthi ushuthi-ke lama-TV channels asefuna imali ngabo, kanti nabo balandela ifame. Waqala omunye wathi yena unedliso elenza ukuthi nje boyfriend wakho, husband wakho engasayindawo. Hawu, sabalindela phela bazofakaza-ke ngaphansi kwakhe nedliso ukuthi ngempela likhona idliso, isidliso leyo nto leyo ukuthi usayisebenzile uyasebenzela lo muntu amsebenzisile akasayindawo. Sikanti njani into yabo? Wafika omunye wathi hayi phela vele sabantu besifazane sonke siyaphithizela, so yena unento yokuthi masuphithizelile uyisebenzisa. Sayibuza ukuthi so upromote ukuthi abantu abayiphathe budlabha because unento yokuthi izobahlambulula. Silalele nje ngithi ngikhuluma ngabo bobabili, ubusangoma babo nobunyamba babo bobabili, lento izinto abayikhuluma ku-social media yaqala-ke idrama yabo baba bangani. After benabangani baxabana, mabexabana sebekhombana ngo-husband ukuthi wena uhusband wakho emva kwaleli hora ubonakala laphaya kodwa abe umyeni wakho. Hawu, sasikanti bona bobabili shuthi-ke bano-husband abafanayo ney'ndlela impilo yabo nje inedrama efanayo, banefilimu efanayo, bengenza nje futhi imovie efanayo. Yasijika into sebechinisana ngokuthi uney'ngane nalona nje unazo iy'ngane. Hhayi-ke ishubile-ke indaba yabo isifika la sekuthi khona kuvezwa amabhokisi omntwana ekubeni ugogo uSikhotheni ashonelwa umntwana ongasiyona-ke nje into le engaze kufanele ukuthi izikhulunywe vele ku-social media. Ileyo phathi-ke engayibona i-wrong kuyona yonke idrama yabo, kodwa enye nenye iyafana. Ngisho ngazi ukuthi kuqale bani, iyafana. Ileyo nje aba-wrong because awukwazi ukuthi noma kuliwa ungasebenzisa into omunye angayikhethanga, isimo futhi kube kuya ngayo, kube unamandla ngabe uyashintsha ngoba ukushonelwa ingane into enkulu kabi. Kodwa yedrama nokuthanda ifame, iy'mpahla eziya ama-fake, kwakusho kubo bobabili. O-husband babo basolwa umnyanza ngathi hawu, bona banezinto ey'ningi nje ezibukeka ayifani ezingenza ukuthi bebe close, ngoba indlela okukhulunywa ngayo ngoSikhotheni ku-social media indlela okukhulunywa ngayo ngoMaweni. Kwase kusale ekutheni-ke ubani-ke oyoshaya izulu kuqala. Bekunini? Bekuthi 2 years ago silindile ukuthi shuthi kuzoduma izulu kuphambane izinto zabo la phezulu mabenazo. Kwathuleka, kwajikijiki kwathiwa omunye ubefuna ukuthwalisa omunye. Thatha ubani kunamandla okuthwalisa omunye? Ngoba phela into mayinamandla okuthwalisa yini benza izinto ey'ngaka? Kanti mawuthwalile ubuye usebenze kakhuluni.
Asazi-ke nami ngiyaxoxa nje lento engiyixoxayo njengoba ngiyixoxa. Kwase kuvela omunye wathi, hawu babanga izinto zabo abazenza ndawonye, iy'mfihlo zabo. Bona ngikuxoxele-ke babefuna ukuganga ndawonye, bebefuna ukuganga bethi bona bafike nesimanje manje bazoba nento yokuthi bayathwasisa online. Kuthe kunjalo waphunyuka ugogo Sikhotheni wathi bayakwazi ukuthwasisa umuntu ongenalo idlozi. Waqala wakhuluma ngabantu abangasenawo amadlozi asithi manje bebethi online bazobe sebebabone ngani ukuthi lo unalo noma akanalo. Kodwa futhi sathi sina asingabazi phela amandla abo mabethi bazobiza abantu online, mase-ke bebanikeza ama-instructions ukuthi intwaso kwenzakalani, ukuthwala kwenzakalani. Ukugoqa-ke lento, ukuyigoqa yilawa amazwi kalo bhuti lo okade kugogo Maweni. Wathi angeke uphanishelwe ukuthi uya-actor, kodwa ngeke ushayelwe ukuthi uyadlala. Bayayizwa-ke lapho abayizwayo, ifuthi abangayizwa nayo khona i-right. Ekutheni ekudlaleni angeke uzophanishwa umuntu, ngoba laba abangadlali basuke beyazi into yabo ukuthi deep kangakanani nokujula kwayo, nezinto futhi eziza kubo zingabaphathi kahle okanjani, ama-challenges amaningi. Kodwa lona nje ovele ey'sukeleke nje ey'bonelile ukuthi ngingakhuluma kanje, angeke ephanishwe umuntu odlalayo no-actayo. Ngiyazi ukuthi nabanye bake bayikhuluma bathi hey, ini nani i-wrong because amadlozi. Akekho ugogo wakashaya umzukulu wakhe wamshayela ukuthi uyadlala. Kodwa masuganga, uganga ngoba phela manje wenza into e-wrong and kuyaziwa ukuthi-ke akufanele wenze nje ilana ukubhekana khona nokuthi uyaganga. Kodwa omunye wathi nje kujike izinto zabo, baney'mfihlo bobabili futhi banamathwasana angaba-expose ngezinto ey'thile. Mina ngathi into engiyisaba-ke kulena yoku-expose abantu ukuthi kusuke kuchaphakele kumabhizinisi abo. Yingakho ngathi nangalesa sikhathi ngikhuluma nge-TV show le yagogo Sikhotheni makuvela izinto esezingaphandle kwe-TV show ngathi hhayi, angikwazi ukuyifakazela ngoba manje awukwazi ukuthi makuvela omunye engazi ukuvezela ubufakazi obukhulu mase nawe uthi-ke uyam-expose kodwa ubungazi. Kuyinto ephathelene nemali because manje sekubuka ngathi u-attack-a ibhizinisi lomuntu noma engenzi kahle. Ngoba phela la ebhizinisini umuntu usebenza kanzima ukuthi azakhele ibhizinisi, aqale noma yiluphi uhlobo lwebhizinisi. Mase kuvele kuzoqhamuka eceleni ethi uyam-expose engavezi ubufakazi, ileyo part ebanzima. Hhayi ngoba kusuke kuprotect-wa lo onama-followers amaningi because lento yama-followers amaningi ayithi shu ngesinye isikhathi. Kodwa manje uma ungazofika nobufakazi obugcwele masuthi wena fix nayo inkinga engaba nayo ngicela ukhulume, ngibona ngathi nje uyuza mina ukuthi udicilele omunye phansi. Awubasale-ke Nkosi yami bekhathele ne-energy yabo abasebezile ngokuthi bazolwa because sekuno-Team Sikhotheni, Team Gogo Maweni lapho basazokhanda nge-TV show benze lama-reality TV show zabo beqamba amanye amanga because bayithanda ifame bobabili. And ukuthanda kwabo ifame abanawo u-stop kuze kufike nako-husband babo, ngoba ngeke futhi size sisho ukuthi uqale mina ngihlezi bengeke ngibone u-husband kagogo Sikhotheni ekhuluma kwezinye izinto. OkaMaweni-ke mhlampe angaze ngibanake kakhulu, engiqalile ukumbona ekhuluma manje uthi hayi bo, naye uyavela ku-live ephendula izinto. Hhayi, abanye bese bediniwe-ke ekhaya basho ukuthi waze banesidina. Isidina ngicabanga ukuthi kuqale la sekufakwa khona abanyeni babo, sekuthiwa phela laba ababhizi baze basithembisa ukuthi bazoletha-ke amavidiyo abo. Kuzovela ividiyo yabani nobani, sathi uqala nje unyaka sekufanele kutrende ukuthi-ke hhayi bo, kusasazi noma bebeqamba noma bebeqinisile. Kodwa bababona ndawonye bathi hayi zikhona izinto ey'solisayo ukuthi kwenzakalani.
bathi ngase bakulolu hlobo lomshado osuqala ukwanda e-South Africa. Mina angizazi izinto ezinye ezenzeka e-South Africa, ngizwa ngabantu besho. Le nto yagogo Skhosana yaphela-ke abantu sebevivile bene-energy yokulwa. Kodwa nje ugogo Skhosana nogogo Maweni bayafana, bayithanda idrama, bayithanda i-fake, bayithanda i-fame, bayathanda futhi ukuthi bezenze ngathi banezinto ezijulile ngobungoma. Angazi kwenzakalani kodwa vele khona bekubukeka sengathi yibona abaphambili abameli izangoma. Hhayi kwaya sabona ukuthi hhayi ngeke isikhathi esiningi ku-social media alikho iphutha ukuthi phela manje sibuka ukuthi iy'hlahla uy'buka nini, uyilanda nini iy'hlahla. Sengibuka umsangano-ke manje, iy'hlahla uyilanda nini asisazi ngoba phela mase omningi u-social media laba abaze kuwe. Wathi-ke kodwa-ke ugogo Skhosana akeze ofuna ukubona ngempela ukuthi unawo nama-customer ama-clients ukuze athole ubufakazi. Wathi futhi osisi ama-slay queen wenzela ukuthi econtrol-e ama-blesser. Sezwa-ke esho njalo. Shuthi-ke uthi yena-ke kwase kuba ukuthi-ke angaze yakhe-ke ne-blesser yabanjani. Kodwa wathi unabo osisi abaza kuye bezele into eqondene nama-blesser. Wegazi ngivale le video bengizonihemela nje ngokuthi bagcine beyekile bathi bayaxolelana sibe abangani kanjani. Yaphela kanjalo indaba yabo. Cosi yaphela. Bye.